Woi Ripa, apa kayak itu? Wih Bayu, tumben nah, engke kabar. Ah baik Ripa, cuma kantong aja miris. Wih miris kengken jo. Miris, sekat corona nih senglah pipis ya jumah ngoyong. Wah janok. Ngomong-ngomong, kedes apa tuh kubuh? Nih ngubuh kedes kilangan. Wih, apa madang kedes gitu? Nama aja. Geng, kok nih kedes kehilangan? Nih buku kedes kilangan, gue sing isi. Iya, ada kedes kehilangan ngai-ngai. Woi Bayu, lu ngomong ada sanggup masker? Ah, dia mah nganggo masker apa mengguna? Wah, ini sedang corona nih. Lawan mani kena virus itu. Marah tawang asana. Ah, mati mesti di tangan Tuhan nih. Tuh kone corona sangat ah. Wah, bangkong nih. Nggak begitu, dan ajak pemerintah. Ah, tuh sangat bang. Ngomong-ngomong lali nih. Jangan lali. Wah, jangan kijam lali ya. Nah, ajak si Pontem lali. Wah, tapi kan sudah dikijo-kijo. Ah, tuh rambang. Yang penting mam lali jadi mai. Lan. Wah, lebay nih, lebay nih. Aduh, ini misi acara ke Tanjung nih. Arah tumben nih masuk tepuk. Ije siapa bensin ah? Adi hilang adi. Ben besek lah. Cim lali tu. Beh, uang hilangan mana? Ije lah aku na. Kalau ni bedi ini. Ani ben besek mana nu? Oh, aja nih. Bila nak pakai tampah orang nasi. Wah, kata nak. Lumayan nasi siap. Kenapa nih? Nih Ripa ke Tanjung usang sedang berjalan. Dijo, kena ke Tanjung nih. Tuh jumah tuh dia busan. Dek, lali nih. Jom lali. Umi corona kan nih, simbangnya dah itu. Lo cuma hang oyang jam lali. Nih, tuh kan. Bentuni uran bangkong. Nih kan rugi kan. Jangan menyetil kini. Jadi tuh, be. Nah ada larangan oleh pemerintah. Sing dadi melali. Kira-kira tuh orangnya cuma ngoyong. Artinya Pangidang memutuskan virus corona nih. Jadi si melali kan, melali jadwal nih ke wisata-wisata tempat yang rame gitu kan. Itu tuh nak bisa menyebabkan virus tuh, artinya melalui artinya virus tuh sing kena yo. Jadi apa sih boleh bisa meme bapan sih kena gitu nawang. Lebih baik ragu tuh jadi orangnya di rumah aja. Ngoyong kan di rumah mungkin sama tak modal ngoyong kan, tinggal medar kan. Nah, kan ngoyong. Yang perlu kan ida-ida jadi nak ada larangan pemerintah. Tuh nawang. Kado nyetil. Lano sut melundre, baju baru, sandal baru, ada kuang. Pis ngadu. Apa nyetel nah? Karuan berdekil kene. Jadi daripada nyetel-nyetel gini kan merugi nih. Paling lo ngajak TikToknya. Jangan. Lan ngomong gitu.